Memo kwaba Adom Badwam TV Badwam Health Tips eso eno ne dwumadi a yedi na dwada de kwesi fiada 5 minutes menum pe na dokotafo afa topic baako for the week na sia ye ne kakra saa kosi se ifiada bedru go ye hu ne se ye ne bummamu a what the time ni hot time ni ho ze ebu ne tot e de amamo ne ba ye nso mosomu sonko obia de atum nyame hira ho se ne nyina ye hwe apomuden e ho nsam ye se etumi baso a eye endpoint homeopathic clinic won madaroma erom so yase me nya dokotafo animdifo ahodo ene wo mudi nkomo e wa apomuden ho ti me so frɛ Dr. Duboaten the number this is here we screen na se na condition bi e ha wo so your doctor nti bisa no no nia no emfa emma nyame adom na wotwe mu yanya Dr. Duboaten a oni ebefa hepatitis emu ne nyina yentie ne ye yemfa mo ye bra me da sese waje bre dog ye mo akwa ba ye na sese bribia ye ba waje ye so na wotwe mu se ye kasa fa hepatitis so that's right eno ye condition ben ya yo me da se ye ka hepatitis ya ye brebo mu yade okay se ni pada se ni brebo no ehuhuru ye be ka na se bu ni be ka se inflammation of the liver ye nim se de brebo sitie me de brebo de me so obi anim because ye nkola no buru nya ba beso a ye kum aponche anaze wodwan anaze akokwa ye nkola no de ewe ye ma ye brebo eno nti brebo de obi anim na se de brebo ne nim se de sitie se de how tender it is enti se sa brebo no huhuru yade ebamu a ne huhuru a ene be ka se wanya hepatitis na hepatitis ne wo ahodo bebre hepatitis no ye wo ahodo me ka se me categorize na ndabe se two types yewo viral hepatitis and yewo non-viral hepatitis. You got a viral hepatitis na just say a moawa virus a moa bi and a disa huhuriye no aba wo liver nim. Na sa moawa na ediba ayinimu no yewo mu ahodo be num. Ah ye be kan say hepatitis A, yewo hepatitis B, yewo hepatitis C, yewo D and yewo E. Na de enti obi be ka say na de ya de na no ho na okura alphabet de ma ne yesa na say virus okura e de sa ya de ne ba no na kire virus okura eye alphabet okura eye enji say e virus A na de ba ya yes hepatitis A say ye B na de ba ya hepatitis B e C a sa pepe ene ye hepatitis ni bi so a na nye virus virus ne de wo hwe enamu ene no ma bebrebi nipa ho ensuo ni sa na bi na de ba emoja mu yade nipa ho ensuo na de sa de ne ba na mu ye non viral hepatitis ye ka non viral hepatitis na je se ene de enye emwawa ene de ba ne mmomu no mpem bebrenu ano ye yesu ni ye ban ene kofa beso ye yesu ni ban ni bi ne de he obi wo ha ne tiye ne ya na okoto paracetamol na wanom ne tiye ne ya wantima na okonom painkiller bi eni nto obitimi abuse sa painkillers no na brebo no de ne dwumadie kase e de ne se efin bi e be ko honam duani mu chemical bi e be ko honam duani mu nyina bi bi e ko honam duamu bia so obi anom poison sa poison no brebo no e fa yi no abrebo na betimi the effect na brebo na be yi sa effect na free o enti obi ko di aduani bi a poison ye be kan say food poison na honko ne ba no a aduani bi a ferment aduani bi asai na obi akwakodie brebo no na wo sai no enti se ekọ brebo next e inflame no a e ma brebo no huhuru a ye se wanya bi e fenza hepatitis so ho e na obi wa nsa alcohol e na wa abuse no enti obi anum alcohol ama na no nyina ahye ayekọ saa nsa na wo no bebrebe ni nyina no brebo no ehu eno abrebo no ehuhuru brebo no enti wakonya ensa etimo bi nya hepatitis e be kana say alcoholic hepatitis obi o wa eye drug bi na wanom ama na buruso enu bi ho nsunsuanso etima ni brebo no ehuhuru eno so ya hepatitis ni bia eni nti e ka hepatitis ni nyina no a enye viral nkoa na de ba ye lifestyle bi e wo mo so so timi kofa de e fenza hepatitis ba na mo mo chena ye beto ankomodie ni so de ha obia no for endpoint and hepatitis ni bu person check na hunu ade ko ha wo ene ho ko ne ba endpoint for yen was 0244 86 70 68 0244 86 70
68. Yeah, the doctor do what he has said, Mr. Freno. Yeah, Fanny Asham Comonasi or China Sabria. Can you 5 minutes? Yen check, say, I bet me I can count one who you must saw. Media fear among qua Tamaklo.